دروجا کوشری نوبر ارمنستان و آذربایجان دا دست بکر مجار جالی ترکیه و شاندنا به هزاران چکدارین سوری بو قرباخی دروجا و جهانی دایم. هر زیاد روسیا وی که بلیو دیگه اوجبر شاندنا چکدارین سوریه هشیاری دته ترکیه. برانبری وی که ترکیه وان گوتنان قبول نکه او دجبری وی که دبیجه کو فرانسا، روسیا و امریکا آلیکارین لشکری بو ارمنستانی دیگم او چکدارین دبن کنترل خود جی دشینه ارمنستانی. سروکی نواندر لکولنین کافکاسیای پروفسور دکتر حسن اوکتای مجار شاندنا چکداران سوریه بو آذربایجان و ارمنستانی وکه پروپاگاندا بناو دکم. او دبیجه هر دو دولت جی جبو کو خود قادان او دولتی در روان نشان بدن خوال شیرن پشتوان گوتنان. لی هر دو ولات جی راست نابیجن. Ermenistan tarafı özellikle Beşar Esad'ın Ermenistan li ser daxuyaniya Beşar Esad iddia dike ku bi destê Tirkiye çekdarên muxalîf ên Sûriye hatine Qerebaxê. Ermenistan bi vê yekê jî dixwaze zêdetir bala Rûsyayê bikêşe vê derê. Ji ber ku ev rêxistinên cihadîst bo Rûsyayê gefeke mezin in. Azerbaycan jî iddia dike ku Ermenistan bi endamê YPG û PKK re dijî wan şer dike. Ev her du iddia gotinên manipülatîf in û ji rastiyê dûr in. Ji ber ku her du aliyan jî heta niha derbarê vê yekê de delîleke berbiçav nîşan nedane. لیبل پسپوری پیوندی ناودولتی کریم هاست کج زانکوی موسکوی اکادمیسیانم اما جدی که کو دنوا ابقاز بلگیان دیم نایرد کرن کو ترکیه چکداران ناشینه قرباخی و حتی ترکیه هاوان چکداران وکه پولیتیکای که ناودولتی بکارتینم. Gerek işte Putin olsun, gerek Jaliye Serokê Rusyayê Putin, Wezîrê Karên Derve û Serokê İstixbarata Rusyayê ve rast hişyarî ji bo Tirkiye têne dayîn. Derbarê şandina cihadîstan ji bo Libya û Sûriye û Qerebaxê da. Ne tenê Rusya, Fransa û medyaya Ewropayê jî bi belgeyan nîşan didin ku Tirkiye van rêxistinan rê dike Qerebaxê û ev nayên înkar kirin. Ev yek, dê di rojên bêda serê Tirkiye zêde bêşîne. Ev çekdarên cihadîst ên bipere, bûne amûra Tirkiyeyê polîtikaya derve û li ku derê bixwaze rê dike wê derê. لگل رایدارین روسیه، فرانسه و رژیم سوریه جی دیار دکن، ده دستی وان دا بلگه هنه کو ترکیه بسادان چکدار جی سوریه بو آذربایجانی ری کرنم. روانگه هما فیمروان آسوریه جی راگهاند کو هری داوی 400 چکدار در باسی آذربایجانی بونم و حتی ها نزدیک 2005 چکدارین کو ترکیه پشتوانی وان دکن بیشتر شهر آذربایجان و ارمنستانی بونم. لی ترکیه هر وان گوتن و ایدایان رد دکم. ورال erişmiş. Kürdistan 24 Ankara.